Mema adofo ahwefo ne etiefo nyina akwaba e de by emergency Ghana TV eso se na monim de Ghana e be hiem wa hase dia na kire se e futuo ene ye ba befa e de akona busua enne ye nim hase ye wo ye maame bi e wo fidwem hase ya kire se ensem a wo de e bai no wo bone bede se ne etie nie ade ma na busua obebisa se e ye den asem poti ene ye maame edi abahase kame ho ne yenko nkoti ye se kap me edi nkoko yenko nkoti maame na nimu asem ono yenkoti mfi ono asana no na afi ye ba na wadwenkyira wo de ato comment section ho no edi amame ema refi like na fi share na subscribe me yenko nkoti embassy ya mame na what to say baby are fine awode wana what dey wom mabase na sujafo so bre ana mame ntisa okay yo area boy nkomo ede na de obaye ede mba ede say mira o ware ma de me konzima nzima nyina sie nzima nkasa na sa grek nzima ayi nzima nyina sie okay sana obi ade hu nti omo kwaye bi wo ho ani prestia wasafo ani wasa na bohye nti wo kwa otimi fa prestia ko wuram samatas fo ni yi kwan bi efa efrisa boye edi be wuram nti na ye fa so ko ho etimi fata kwa nso so ko wuram ko si agran kwanta ne ewuduru nzima ya se ewuram ko ho nti mikunu ana de me ko ho na nani papa wo kwaye omo ye kuku timi ko no papa ye kakra ma oni ne nuaba na kwaye no so da ho nti de be ya ne se miwura e be start adom ko ho 82 ene esa nyanne ba se mu nti dog kakra no be one obi no ai ka ba ko no na je start do bank ni adu nti mase ba no se ho na se yendo na miwura ka chen se seda oluma ya nya ba de eden ya wo se yedidi nti adok kakra wase ba na be ma na sase ne ne dia okay no ka chen se ma wondo bi nti wodo bi a no aka kire ne sa amendo bi enso on kire ye se monno ha na monfa ha nto ho osimo no mundu amaduane na monfa ma mundu akuku nti o ye sa ma me wo be fo kina afeni ho se o ye onwa de yo no ho se esese ya bamti ma me so yi mani a me so meye me boju akakra kini ba an se ne mekwa kotena kuro no ba bi school no ne asore wo no na ho de edom wo ho nti se school no ho de ede am ya de ai beto nti so dwade na o mani so a ana ye ja asase to ti e be jan so ma se ka chen se ba bia me kuna ado akopem o no kwa ye bia biem enti men kasa ankyere no amsiyo enti ho no so ye fo so se be dua kokko be ye kan ye no de dua kokko no na wo ho no so te kan de no enti e no ka kire me se ma se ka kire me se kokko no ne me kuna te so no ma men ye ma dwen se eye menene dia eye oni onua ba dia am so ma mba wa ka kire enti me so me hu ni sa enti enfufu na me kuna do no kakra ka to ho onkwaye no mfa ma mene mema am see you enti sanfufu no so ye wase be ma ne dia enti ayese adame ano akopim enti enti me kwesi obi anim na me de edi kan so masija me ma me kokko kakra bi se nka no menye ni yina na ho no omo kan bi se proka oye odo sa no penti ni anu no bia kokko no fast enti anu no me kuro na ne nye ho nti wa hwehwe so anya ama me na mase be fa na ade na o se ne mfofo no yenye si anya de amaye nkase wa amaye hwe fise me kuro so ato ne bedi nti de be ya ne se ne minti me nya de amepe ye me anchiri no abaye mfofo no ama me no ye ana me ne na chi nti kukunu ye se onye o se wa bre onti me nya enye kwaye mu adwuma ne bi onti me ndo fofo enye enti break keke na no wa bre na no nim se e bi a wo ye ma wo a da bi san se ye na jade enti obesan abegina de mitimi hu ondidi o kan ya no okay enti me ye san ne mepe obi ama na ye ti na ni sister bi ni ekudwa no me kan ho asem na sister so ni kunu obeye enti me kwa me gbona ma ni no kura ho ani ni kunu so ba ade obi kan ho ba no beje asase no tu sunsa kakra obi so wutu enti wo ya adwuma no an ni kunu so ye sen ye sa ade anyo no tika ne de no ho no wade kan ho na watimi wadidi so no de aye nketo ano
na mse you na so de oye no so no person jai tungurum ono so on kan jam say ne memfa na se met mi ado ho ma mebo pa akura ado ho na meti nso afa onya ne sa na me yi mani de dia ma wa ko dun mi dia kire na me ye petre na me ko medical wo ma me ensa na ma me ensa so abeka ho mitimi enfo mu ko ba bia mba ma mpon ba ya adwuma mi hu se ne ho adwuma yesitie mu oya be kini sa anti ho so de e kwatena akuro no mu no yesi efie ho ti di oye bia na me mfie no na me won kakra nkra nti edu ba bi na me ka chense eja se dia akwa na ye adwuma na duru no e wo se me ne che ana se me mane nyen kakra na enko enketo wo mti enyi bi asa na cha da bi ani ko yida da ne firim na nka afu a wo kunu no amoa wo no ne kodi mu nkomo sai o me ne da so tie ntimi nkwati na nye bibia ntimi ya na chese me de respect kakra man ho yo aya de nti onkwa omma obi nka ho no mo nkwache wo se me de mento mebo sa na one na aka se se obeton afu na asase na afu ni nyina man nso na me ntimi ho da ko no se comfort akwa na base obehwe phone am so obehwe phone se phone de on na yi ntu ni mu ono so se na o de ama hwe so okurate na me se phone me nton ne e kina ka ho enti me mo ko ka ho asema me nkobi me kura so me ye maduan ho adwuma me ka banku mu tuo ni ade wo hotonti edura na pasa me ni adaje me ba wo ansa na wose be ma no ede saa emfofon no ebe ma wo se wonu kunu ko ya wo kasa wa pa ba wonti bi nye bi mu dansefo na ewo mu ehefo a ano de emfro bi an na ni adanse so o papa ka kire no o san ka kire me nso so enti sa me onti menye na sa me ya menye enti me nso ma ho me ni aho de enti me ma obi so me enti am frɛ obi asa na me nim se bibi be ba ho akira obaye bibi ba sasa okay ana akwa me kan sa oni akwa no etutine enti me de me nim se akwa na ekwafu mtu gya ne kwa amana akwafu se me dwene na me yera no pasa ne do mo me nchenti ma adwene amaso o mu akwache mu che na obae nam so okoi o se me ko he de metime bisa na che se ono so o bisa na sam no ma chike we so utwa so na me ja na me badwuma na me timika chense so koto afuo ne makoa no a me mpini o afuo no me adena sila na wuda sujina o koton wa mempene mo koton de mempene na 1 to 1 na mo bia enti ubisa ne se okose mu di no we sen kwenti ma okobisa ne se ada hifa no koe na de ma hweta no na o che kakala enti oba na o se oni akwa na kokafu no ase na me se yo enti mitwa so na ono so na ho chief na damfo no timi ana na damfo ba ko so etiche ni ka chense adio a wadamfo yeni kwanfram adamfo no e kwanfram ponso free nyampo na mse adio a wadamfo yeni na ni je bie no ade no ni bi ska wo to akwaye ana oni bi so ska wo to bi o papa ma obi seye onye ma pa obi so meye na du se ye cha so sa me koton na mpeni apa ma kwa ka ho asem ai ma koton o mpeni afa me ko pesokot aso fa ne ko yin pesokot dia me so ye bibi sa no ko kan na ye obeka kire me no pesokot ne ye fa ko to so bia e kwadi asem e bobo ne pesokot no na mo friend pesokot ono ne kana sa okay tinu akana sa sana baya wo ya na obejai kasa Jamene no hon manti mama me ne wo hin wo se waka kire wo se waton questions be na ubisa no bia mira waton ade a me ka se me den na wo ye o ya sa me kan no wan me tu ye den twaso na nka hwe bi wan kire na me ka kire na damfo no se wontu ne fo na kwa no mfa ne sika nkoma no na afu no mo nkwache ana me ka sa kire na damfo ba ko na o si yu o ne na so ne ye bibia me ka wo se waka kire me kwa se waka kire no enti medjuma na meguso ye edjuma be ya me ye aduane ton wan ma ko fa na mo nche na mo ni ade nyina na chese me de so ko ne kura ne sei enti ne kura ne sei waton afuo no ti me ebe ye ewo mu an oyare no hon me ne ka treti nyina ba mu ti ne wo se mi ja fi se hon meguso ye ne bi ani ho na me so de be ba se bi a me firi wo se me ko ba bi foforo na ne ho ato nso man sore ho enti di oyare ya na mo mampo no mo ka kire na mo de ne bai a chese yesuluk ayare be suluk o se suluk
Ada no ani aje. Man ti na me bisa na. Stroke. Eno na me peti. Yenko a. Me hwe no kakra ba wan ye na me ye ma adwen se mekọ ho. Na me ne akwa no akoka afuo no ho asem. Na me kọ ho. Ti me kwa na danfo ba kon se frɛ na ya mensa. Sofia mensa. Ofiri nyina mpon. Na nso me kunu ba walem ni nyina ono wo mu bi. Enti me yalam se sofo. Afuo na wa danfo aton ko si dura aton me ba be ka kyerɛ. Na ka basra ko hara na ma me. Se mesra na afuo no won kyɛ na mfa sika ma no. Fisi ọdún wotua 30 million na ma mekunu afuo be say ka be ye 9 4 acres then na opese ye de bo en se mpesa mbo amena metimi en sa timi ka mafuo okunu de afuo no ma nipa ko a wo kana asem ye de mfie zeni mfie ni odi ma na ne de 10 years beba 10 years beba enti na mbisa se danwa amsi a mu camera no munyusu we no ma menwa de why Frankis yana se say no de sa na ye beko no se wa nya mame a ebe ha dwe papa what you say say me say edanu ana wo bo amane se meni akwa na korefuo na ka ho bibi awie mama dan na ka kire wukum because also kan so do be ko pese ko tinti me waton inti cement na me kwa Obo wase be mana mane sasa se ade ma me no mam. No aye mre instrument me bona mane. Sa enti enu achi no a oyare eni nyina no woni na eni asase hu nkomo. Me ne kan pa. Ne ko si sei. Sa tam so me niska be 30 million na me be kwa koma adam 30 million dey 30 million new currency na say old Ghana cedis. Gadan. Na emfie du ni die nti na afa mum na apese oji asase no. Sa oyare ye no na me ko ho ko ne na adam fo ne kan ho asem. Ana omo ka se me ma me kunumra nti osan ba ho. Na ye ko kan e be ka ho asem no sofo na nim ne ye ko kan asem no. Nti be ka che sofo de to akone na akwan so no oye no se anya saade a afuo ne de wonche. Am se wonche se samina me de asase ne ma ho se be ye me nche. Ose anya se me chefu na ma mu bi de gise ni pewu. Am se nipa wu sen sofo di asem na nipa no kan na so me kwa no me ka che sofo no se afu no di akwaya ho pipesi abrakoa no de daada am se sofo na ada no wo mi sami ansa na bakwa akwaya pipesi no na akura se wate se waton afu ose mate kwasi dura ka che no daada na mate okunu ye mi jawa e be kirem kwasi sofo ya obodi ni ade sa okunu ye ade vie se mama eni afi kora mo so mo twenu no wo ye nti so mo twena afi na nya afi enti die na opese sofo ya mensa ne yem enti ye ko he na mka se sofo nyama na akwa na keka se se agisi obi woni ade no akwa na asan de ko enzima ai anyina se friends ba do di asam sofo ya mensa ne nkomo na de dami o cause me angasa no baby ya mi gina potin ye sa asase a se wase be ma no wanya krata bi ama nti krata ben na wukunu ye de ma de woton afuo no ma no wono ton ma no Sofia mensa na kwa ye krata no ba krata ben no ye wu hu krata no men hu da Sofia mensa fa bi na ko odi so odi bi ma ko no na ko no so edi men to odi mix an ko zema nyina se eziama anti e ko commander nchen na ko no na edi me de me kunu ko ho se ni kunu aton ade ama na me se me ba baje na commander say no me hu so otman am say there bi no say tim na tim ye na mitim bia na am say people no say fufu say tuntum me hu enti me mentim bi no so na me side na ho na tim na am say Sofia mensa ni tim ye na Sofia no so kan say ono ni tim ye na o say me nko pack woni sika mfa mre no na me meje afu nti den na every commander no wasa ba ha nti every ho no commander ndo mu yi no na me so ba mampo na me hwe me kunu nti ba na mantimi anse anko hobi ma eche kakra me ko na chese commander so nkrama Sofia mensa no de opese o ye mo no ka kire bi wo Sofia mensa ho na me kunu se ono so de ne zanka bi na me so obuwa e de bi be wo ho na wo mpese me nti sa na akoye ti mpese me de akoa ni sika na me se Sofia mensa no de opese o ye boa ho no ka kire no na ebia no wotie humbo ti me so munya na Sofia e ho network no ho adi to am friend ba Sofia mensa
me pesa koko no de bra koduro no me ne akwa ne che ne che fa no me pesa me ne che na me fa me de no so fa ne de na me de ne sika no ma no enti Sophia mensa no onye den enti hu akwa na ka kire no ono akwa ne number ne bibia be wo no ho enti wo hu akwa no akwa wo kofa no wo de afu no ma no wo ni ne number sana sata me ne nye find me my ni ana baby oteno yante fa obi atene fufu mama nyi wadwen kire na me ba bonte ho because stylish maintain review say yenya no na yenya no na minim se de wo nkomo ewutie no wadwen ye wo say oni ni kuru na tie masebe ma ena di asase ma se minim kuru nkoye ana mi kuru se wono waye fom dwuma ne bia wabre wonye ana me makwa kope wo bi se wo mra me anya ya me enche mi kunu afa kire akoton asase na ma ya me enche ni no mabo mi kunu amaka mi kunu afirim na emom de minim ne se sofo ya mensa woni masase ne wasem entimidisi ne so se won kono nkoje masebe manfofo no de ma me no am de ma ya me enche ni no waje afa no wonye ma de emame Salish wanya bema no wana wanya no eti u friends ma na ba hai wo mampo what do you say 03220-835-818283 so say no of late land dispute between asew mikuru dia mebusuya dia eba pa but yetie ni say ya yesuya dia. What do you make of this case? 03220-835-818283 Mpacho Kumasi betray yenko the outskirts of Kumasi na yeba yabefa Kumasi fu mamenye wadwe nchre yere so bi aba. Hello Hannah. Mpacho yenhwe ahoma no mami o 0322 hello 03220-835-818283 what do you say? Hello. Say mami ni sabeka ontwa kire so for ya no kra no wonye dan wo wadwen eye wo say hello yeah mama hello okay hello yeah mama yeah jame do fudin baby afrefi una ma ko jesu sin ya fumem mutate juma nyenne bi ma jemu ye nyina me jemu se o mun tia de no mami ne kesi we die anu ba din de bia mu kasa abusia sa hukumu ahwe ni yie pa mami ana ba be ko do de bu ba ye mo ye nyina ko di asa akoya asa abusia fo pa de mama no nyini o mo twema no dashi okay hello hello Fudin baby afrefi so e ka sagri akra we Lagos yo mami entie we okay so ye mama no ase oye so dudu watuna wama adie ase aji ensem ase oye mledudu like anything na ni kunu no etimi di no fa sa kwa no so na asasi wura no so no na ne etimi oni ni kunu no ekabo mu yes adie no ase mama no mi hu the way na osi etie mi adie obadie at least wo ho no mo so uma like wani so eye shikakra ase baby a woti kura ni kasamu ni eyi ni mpokura no enti se bibi wo ha mbetimi di aboa no amfa mboa no because me hu say oye mledudu okay then yes die me de ma hu me hu say aye too late se mo bibi a mbetimi di aboa na amomoa no okay yes adwenchesa na yepe ninsa betimi aka ana wadwen eye wo say mama na wo ka bibi wo senya abusuan sase na ehwan dia wo dia masebe ma na de mama wotu aka wotu nsa mentu nsa sanka pa na ewie na ma pe bibia ma no on de wo ho edabusuafo na nim se hon papa na dia mama me kunu kuma ba akokra ne nti wono enu se asase na wono de ye media but senye ukunu dia anya me kunu dia ana busuafo nso nka ho he se papa ni so mo meku wansa mase na odni ye no ono
omo abus papa ne nsase ne de be ko nkrofo nche ko asase a ye de ma wo mfie du achi ni wantu sunsa ba de kan so a wo se enye abusua asase obi anka ho sa ho asem se ana so woji obi antimenje omo ko monje okay hello Medafu di baby afrefi Mpacho your friend Ablati amekase free atuma kokoaso Mpacho yentie we we de enipa na oye djuma no next level say ma me na nkata na efa ho e de ma sai nipa no na momu no ese so consider ma me no ese sebi obi e pro ko hwe nkwa mpre ko hwe wu na se ka papa ne bae no kra no se o ba be pa de na ma ese ka nipa na oye djuma ma me de ma no ese ko ofla yi se ma me e bi ase na okun aye den abeka kire mi nti ne won so adwen kire se na esa so o padi fudi enti no e no ne papa na ye nwa e no watade no nti na esa o sisi ma na nti me se madaruma mo na ma me nsanka ni tefa ne dem me so ma adwen kire no yo yegusua esua de ebie ni pa ni yenkwe hello Medafu di baby afrefi Mpacho mekase bogoso yo mpacho yentie we Mpacho meso mediani say nipa ko na se na ode adena ma ne say nti oni ni ku no nye egu ni mpedima eku no ombo mpedima nti na eye no so twa obotumi aye ena waye efuo no na matna ho na wo hwefete investment na waye mistake na cha eku no baba tana asama no ota ofra ma amenipo ehu na wakatre no na wan katre no na watna ho na echi no blama na wu na mpasa mo de eyini de ma no de wa manya de ko okay yada se mame fa last two be enzo so na me rabija phone che hello okay evangelist Naima chewadwe sima me enu ni enko Naima me na sem dia de da me kora ko faso me na simpasa so na ba be si temale but ewo aba bi o ma be tini atiti ato okay Naima de tie ni on kind of French ade French for 80 what from me what French Naima mama na sem no hu tese be ma na oton ade no nte ase o ana wo se yabu ase ko fasika ne bra na beje wasase na de na asi me kwa me refi we yo ye ka asem no wo de ko ya yabu ana sama o na di be sen ni eziaman what's the commander hono I di be sen be 7 years you see ana miniska Inti se na. Just 7 years in na akwan so baje 3000 there. And you also baje say say na so nya 3000. Ono so what? Huh? What pa? What dey? Ti go go no pa. Na so what you can do what? Meaning say we are from angle na me free ba no because me dey na me susu say ukunu nu anko betimi aye hu bibi di ama wo no. Wan hye no ama na anya hwe. Ma bi omudi sunti awade ase wade mi se mi ra wuja me ba me anaju wade bedwa ho ankosi se ne nsa beka won sunkro de obefa commander ni police anim ko nya wode ya me dia ana watena wa commander so ko first kan bra mfie nsuni nti se no dia na asesa ana dia na efushi nti se ni sika se na wode ko na sika no so ehe na ba da nya bi Ambo be na say kobase wu ye nyasofo no a say na nka wo de kwakojefo no so ka commander na ka se men ko fa 30 million no mala oh mama am family million no menje afo no nche nsu achi 30 million 7 years ana say kra no wo wa nyire wase be ma no ti o key point ni o mama ya hade said ye tie no sa na ye beka ma wahunu sabe ya obi ye bi ofia eni beda ho de edi kan ebra wukunu no yes a otu sa na mo no wa mo wase be ma no a wode asase ne ma wo no ama ne ese ade a wo ba be ma no wo ye nie
efuo no a wa mayankoye na emu wasi ekire koton e bia sabre na akorate ekira obetumi ama command process me ana me de ma senti obi antwe ne ho wanye ukunu nso a wantimi an convince enough ama na nyai anye wasase no amma se wukunu awu unkura krata abade wato ne aye krata ma nti asem no ne ka ba de naima nti aye bibie wo kakra ana se yade aye nya sofo ya mensa no mpo na ye tie na no asem mini baby am nso mo refere Ema se ukunu tiasia baby ameka no oka bibi se abusuafo ni nyina ya we na wakuma na ukunu hu nipa wodo pa no na samba wo so netia emfa woni de esie nyina ba ko betimi asole akase wo se omunim pepe dia na so krata na so se wasena san se mediama fra enti obi betimi asole kura frecha ba be kase na no no de kan amza se bia ba wiki mu nyina na no no de kan won fama se wasem no se ensuo nim ebesi ne wase be man wonim ne ekoso yi be man de we be 4 years wase be man no and I'm telling you me no kunu nketo no de omunim eno anamo be no munsu tubu awo mpacho ono asa me nka hwe ngire ni nto no so yi ni mummy I tell you say koye homework no ko bo ukunu no abusuafo no amane bompanyimfo wo fi amane se masbe masase odi maame no ba bi ekoduro ni de wo mo be ka kire wono be research re ni ere se betimi ata wo mo chia mena na wo nkwala ni nti yeye ntimi nye krata wo mu ana eje ni apemra ama mra ka bia ma krata anka woni de se abusua no omo si twiro obi kire yen na yetimi agina wachi aboa ama yaka ama na yi enti pim wachi na sabra na ye hwede betimi afa ho why ana de be kabere amide de meti akacha me ma se nkatwachire sanse wonyi enyina so no ensipi what you say wasam no evidence say bia papa na kura ka no ukunu na nka ye dance ni papa ezu ni so unyina so na no emre kakra nti we de wadaroma pa wadaroma kamide menya medi we echi ne nkofa enkohwere wo kura ko unwu ya onim de obenya o papa ni o 65 papa ni me woni de 3 say me woni de 3 ko 42 enti that time ne nyina so mo wo nyina ka 30 million nti obi anso ye dey omo se akwa ne se odi afoni be mam de agi so obi wonti omo de omo 7 years oh mam yes that time na ne man wo ho omo so ye dey omo se omo de akwa ne se agi se nipa wonti omo mfolo no omo konko bibi because so kasa so ye mutu ye wan sa nwoma no so efegiska ade na on concentrate na wonye no na wonyi wani free ade wo na fa hwa wo ma chai be me firi ho waje aduane no ano me firi ho me o de mame baby ameka sie na ne se kopa chitafo bi ombetimi edi mu dance ya ma na ye nhwe de ebetimi ya aboa but ye try na meet me can see say be ya na enyi why adafo ne ahwefo mame sanso ema makwa babiem na se ne afrefo no e kire o madwen esi fafa ye no mo kire mu se ye maame oye mmere dodo oye mmere wotumi ama wokun ya ton adi ena chese wa tena ho anso mfie dumie afi na wa nya na ni aba ne ho se wo so ye otu ho anamo sisi ane be ya ye wi ne imagine se mafi na wo otu ho anamo on kente ne ho on kente no ya sankofo be fa ne nyama de bia kofo be sisi no age na japade ade a wabra wo ho omo de o ma fa kotifa bi so e de age afi semtabusua sisi a nyama de nsema wi na so mpenifo e be hwese bia mbetumi aye bibi kakra e de afa ho de aboa na aha ana mdu besi njiri se mutie mu yie na wo so adwen kira wo fa to comment section hono mo e fa ma me like na fa share na subscribe ma aha e emergency Ghana TV mo so fona na akosia adepa na maji medwa na me dwuma de yi e ba wa akwa mu da se na be san so e hye mu wa ha bio akrawa na madawase